خیراتی چیروکا me îşev ji nivîskariya Yasemîn Elban çîroka xecê li du dewrêşê evdî ye. Ev çîrok, çîroka duyem ya rojnivîska xecê ye. Çîrokên ku di navbera yek rojnivîsk û yek zarokekî de derbas dibe, bi awayekî nîv mîtolojîk hatiye nivîsandin. Rojnivîsk wisa dibêje: ji îro pêve dê xecê bikeve betlaneyê yanî tetilê. Xecê pir ji macereyan hez dike. Macereyên wê yek ji yekî xweştir in. Gelo dê ew vê havînê bikuve biçe û çi macera bijî? Ez ji niha ve bi kelecan li bendê me ka dê ew vê demsalê çi li ser rûpelê min binivîsîne. Xecê vê êvarê nehat. Şev çû nîvê şevê bi dû re hat. Îşev xecê ji hemû şevan bêtir bi kêf û coş bû. Rûpeleka min a nû vekir, pênûsê girt, ji ber kelecaniya wê destên wê direçifîn. Bi destê recifî li ser rûpela min a nû wiha nivîsîn. Yani evan rêzîka me fehm dike ku bi devê rojnivîsk hatiye nivîsandin. Xecê wiha nivîsî: Rojnivîska min a xoşewîst, min îro karneya xwe girt. Weke her salan, îsal jî ez di dersên xwe de serkeftî bûm. Bavê min li karneya min nihêrî û got: Xecê, aferîn ji te re. Em bi te pir şanaz û serfiraz in. Bi dû re jî got: Xecê, te îsal xelateke baş heq kiriye. Rabe ji niha ve amadekariya xwe bike, sibe zû ez ê te bişînim wêran şarê. Cem mala xalê te. Piştî gotinên bavê xwe ez pir şa bûm, ji kêfan hema hindik mabû ku du baskên min çê bibin û ez pê bifirim. Mala xalê min li wêran şarê ye. Xalê min li wêr bazirganiya hespan dike. Di tewla wan de cûr bi cûr hesp hene. Em çend sal berî çûbûn wir. Lê ji ber ku ez hîna piçûk bûm, xalê min destûr nedide ku ez bi tena serê xwe siwarê hespan bibim. Careke xalê min caniyekî nîşanê min da û got: Xecê, navê vê caniyê Hedban e. Ez vê caniyê diyarê te dikim. Kengê tu hinek mezin bûyî, were lê swar bibe. Vaye 3 sal di ser de bihûrî. Te qesdê ew îsal Hedbanê bide min, ez ê lê swar bibim û têr li çiya, banî û zozanan bigerim. Ji ber vê yekê divê ez ji niha ve rabim çenteya xwe amade bikim. Loma ez ê di sehera sibê de rabim û bi rê bikevim. Rojnivîsk wisa dibêje: Xecê rûpelê min da hev, ez danîm ser maseya biçûk û di demek kurt de çentikek anî, devê çentikê vekir, serê ewilê ez danîm nav, bi dû re pirtûkeke bi navê dewrêşê evdî danî li rexê min. Pişt re cil û bergên xwe bi cih kirin û çû raza. Çendek di ser de bihûrî ez nizanim. Wê ez ji çentika xwe derxistim û li ser rûpeleka min a çil spî wiha nivîsî: Rojnivîska min a delal. Sibe zû bavê min eşyar kirim û em çûn termînala otobûsan. Bavê min bilêt stand û bi dû re ez spartim şofêr û muavînê otobûsê. Me ji hev xatir xwest û ew çû. Piştî ku ew çû, muavîn qoltiqa li pişt şofêr nîşanê min da û got: Cihê te li vir e. Çi pêdiviyên te, lazimiyê te hebin, tu dikarî ji min bixwazî. Min got: Baş e keko. Cara ewil bû ku ez bi tena serê xwe diçim dereke dûr. Ji ber vê yekê ez pir bi kelecanî bûm. 10 deqe şûnda otobûs bi rê ket. Di demeke kurt de rêya me ket ber devê behra Wanê. Wê gavê hat bîra min ku carekî mamosteya me di dersa erdnîgariyê de yanî di coğrafyayê de gotibû: Di vî welatê de gola herî mezin gola Wanê ye. Lê li vê deverê kesek nedigot gola Wanê, hemû kes digotin
بهراوانه بهراوانه محتشم دخویا رنگ بهره و یه آسیمان گرشت بون هف مروف جنیرین و تیر ند بو پشت ره چیای سیپانه به برز و بلند بونا خود درد کد پیش بریمه وی کلیه ستران جوان حجو یا بهراوانه هاد لسر زمان من بهراوانه ناو دنگ کردستانه آلیک سیپان، آلیک تطوان، آلیک زیوه، آلیک زیره 2 ساعت شونده اتوبوس لجهه کی سکنی همو ریوی پیا بون از جی پیا بوم و من جی به شوفر و معاون را شوربه و خوار براستی جی شوربه پر بتهم بون من سپاسیا خواه پیشکشی وان کرد و از وگریام چوم لجهه خواه رو نشتم 10-15 دقیقه شونده ریوی تاو هاتن لجهه خواه رو نشتن و اتوبوس بره کد پشتی که هنک بیدنگی کت نوا اتوبوسه من پرتوکا دورش افدیج چندکا خود درخست و دست به خوندن کر من نیزی 100 روپل خواندن نیزی 100 روپل روش نویسکا منا خوشکوک ده پرتوکی ده نویسه که ناو هست به دورش افدیجی حدبان بیان گاوا من اف دید از بهتر کیف خوش بوم جبر کلجانیا خواه من نکاری از ایدی پرتوک بخوینم من سر خواه را کر و لعاسیمان نهیری براستی ایرو لعاسیمان جی بویرین پر عجیب هبون اور داگرتی بون اورین رش لعالیکی بون اورین سپی لعالیکی بون وکه که اورین رش به اورین سپی را شر دکرن لی ورد خویا که اورین رش زور اورین سپی دبرن لوما هر دشو اورین رش زیده تر دبون هی چاوین من لعوران بو میریکه که نافسره یه کل رخی من رونشته بو لمن وگریا گوت کچکا دلال توی بکوه بچین؟ من گوت خالو از بچم ویران شاره مالا خاله خواه خالو گوت ناوی تا چیه؟ من گوت ناوی من خجیه خالو گوت او پرتوکه ده دستن تده کوت دخوینی چیه؟ چه دخوینی؟ من گوت خالو اف دستانا دورش افدیه خالو گوت وی 100 آفرین شتره کوت لچاند و کلتورا خودی درد کوی من گوت خالو ما مستیامه گوت دوی هون و هاوین همو دستان کردان بخوینن و در حق وان ده جی جمازنین خواه پرسو پرسیاران بکن خالو گوت وی چه خوشه خجا شیرین تو دزانی هندگ مای ام بگیجن جهو واره کبویرین دورش عفدی لی در باز بیه و از چیروکا دورش عفدی و عدوله جی پر باش دزانم چه پرسنت هبن از دکارم ببرسوینم روژنویس گوسا نویسی روژنویس گوسا گوت وای دیسا خجه کت پی سرپیهاتیه که نو امل بنده بین که ده چه بجی او ده چه بنویسیم روژنویس که منا خوشکوک خالو برنگ و روی خواه پر خوین شیرین بو من گلکی جی حس کر پورین وی و رحین وی تف سپی بون چاوین وی شین بون گاوال مروف دنیریا هر دو چاوین وی دکنیان از لی وگریامو من گوت خالوش کرما خواه تودکاری هنک بحثا وام کی خالو گوت خجا دلال جور 300 سال بری لی هرما رهای آخای کی کردان به ناو تمر آخا هبویه و حواله کی وی پر دلوان یه به ناو عفدی هبیه کچا تمر آخا یا به ناو عدوله و کره عفدی یه به ناو دورش جهف حس کرنه تمر آخا کچا خو نده دورش وان جی کونه خوشناف کونه تمر آخا را کرنه و کوچه دورکا دن کرنه چندک دسر ده بوریه روژه که میره عربان میره ترکمنان میره عجمان بونه یک و خواستنه به تمر آخا شر بکن مال و ملکن ویجه بستینن تمر آخا جی دخوازه پیشی لوان بگره خالو گوتنین خوا قد کر هنک کوخی قرکا خوا پاقش کر و بدوور گوتنین خوا دوم کرو گوت لیج عشیرا وی کسک نوریه هر پیش و بوان شر بکه او جید بیجه ده کچا من عدوله فنجان قهوه بگرینه کی فنجان قهوه لسر تبسیا و هلینه و وخوا ده او بچه جنگه
پشتی وگره و بی از عدول بویره بزوجینم. عدوله سه روز لسر هف تپسیا قهوه دگرینه لی کسک فینجان هلناینه. تمر آخا لی دنیره که میرخاسک جه عشیرا وی درناکه و او جه رادبه نامه جه دورش عفدی را دنویسه حال و حوال خوشه را دبیجه. گاوان نامه دگهیجه بر دستن دورش چند حوالن خوین میرخاس لحف کم دکه او دچه کنه تمر آخا. فنجان قهوه جسر تپسیا عدوله هل دده او بجاره کی ده ود خواه. بدوره چند حوالن خوشی کومه هفت که. دبن 12 کس. پشت ده چند شروان. چند روزان لهمبر سه عشیران شر دکن. لید داوید دورش و حوالن خواه بدک و دولابن عرب و عجمان تیک دچن. من گوت خالو تمر آقا چما کچاقو نده دورش عفدی؟ خالو گوت جبر کو دورش ایزیدی بیه. من گوت خالو ایزیدی کی نه؟ خالو گوت ایزیدی جی قومک جکردانن لی هنک باورین وان جدانن. روین اتوبوس تف گهداریا مد کرن یکی جوان گوت خالو از بقربانا تبم تجمره کلاما دورش عفدی او یا عدوله جی بیجین. خالو جی هما دست خود دا بر گوی خواه او دست به کلامه کر. دلال من وی دلال وز نمینم لو دوره شو. خالو هیچ دستراج نشکا و اتوبوس راوستیا. همو روی رابون سر خواه او به پتا وان. خالو لشوفر و گری و گود خارزی اتوبوس چما راوستیا؟ چرا سکنی؟ شوفر گود خالو اتوبوس هم خرابو. اما لی بنیرن که عارضه چیه؟ اگر ام بکاربن چه بکن اما بریو کون. اگر چه نبه و گاوه اما لپی چاره سریه که دم بگرن. شوفر و معاون پیابون هنگ لموتور نهیرین ده دمک کرد شوفر هاتو گود روین هیجا عارضه اتوبوس پر گرانه مخابن ام نکارن چه بکن. مجباجر اتوبوس خاص لی انجاق پشتی 2 ساعت هم بگیجه ور. جبو ور روشه ام پر خمگینن و ام لیبورین خواه عذر خواه جوت خوازن. ام هموج اتوبوس پیا بون لسر چیمنزاران بلاف بون. از جو چوم لبن سیا داره که رونشتم. من لدر و دورا خواه نهیری لپش مدشتکان مزن به گل و چیچکان و خملی هبون. لپاش مجی گرکی برز و بلند هبون. من دخواست که از بزانم ناوه و گره رنگین چیه از رابوم چومه لبا کالو که 2 روپل بره جیرت گو خالو و من گوت خالو ناوه وی گره چیه جدور و چو خوش خویاد که؟ خالو گوت ناوه وی گره عطشانه. بدور از وگریام و دیسا چون بن سها داره و رونشتم. من دست بخواندنا پرتوکه کرد. داویا پرتوکه ده وکه که کالو گوته بو دورش عفدی و حوال نوی دشار ده تیک دچن. لیل همبر نیارن خواه بر خودانه که پر مزن ددن. جبر وی یکی از پر خمگین بوم. دوی ناوره ده چوا چه بو از جی نزانم از خوره چومه. از چند دقیقه آنجی چند ساعت رازام نزانم. گاوا که از بخواه حسیا من دینا خود دایه که نه روی هنه نه جو اتوبوس. از تنه مامل و درهانه. از رابوم سر خواه ورده چوم من کسک ندید. من نزانی که از چه بکم باش او بو که اورین رش تیک چوبن و اورین سپیب سر کتبون. هوا سایی بو. قط نبه ده باران ده سر من ده نباریا. از هید ناوان فکر و رامانان ده بوم هاو من دید دنگ نالین هسپان هات برگوه من بالا خدایه که 4 سوار جدور وطن گاوا نیزی که من بون اوان از دیتم هسپن خواه سکناندن جوان یک جه هسپ خواه پیا بو
او ببر من و هاتو گوت کچکا دلال تو تنا سر خواه لوری داره چید کی من گوت ککو از به اتوبوس دشم ویران شاره مالا خال خواه لی اتوبوسا مل وی داره خرابون رویین اتوبوس تفج اتوبوس پهابون از چوم لبن وی داره هنک وزلیام دوی ناوره ده از دخور چومه گاوا از بخواه حسیام من دید که نه روی هنه نه جو اتوبوس بکرتاسی وان از لورج بیر کرمه و او چونه وی گوت اتوبوس چیه؟ اوین لسر هسپان دپرسن اتوبوس چیه؟ دمک خاجه کتیه نا خیالان نه؟ چیه زمان بره به دورش عفدی را که خبر بده؟ روزنویس که منه خوشکوک از بپرسا وی حیریم و من نزانی که از اتوبوس چوا پیناسه بکم تعریف بکم بدور هات بیرا من کوینه اتوبوس لسر بلیتا من هبو بلیت ناو روپلین پرتوگا دورش عفدی دبو من بلیت جناف پرتوگ درخست وینه این اتوبوس نشانی ویدا و گوت وایا اتوبوس اوه سوارن دنجی تف جهاز پیم خواه پیا بون لدورا مکوم بون سوارک دن پرسین برای دورش کا بده امجی لیبنن کا اتوبوس چیه و دیار بو کود خونه ده نه وان دناو هفده بلیت گراندن لی نهرین لی ورد و خویا که تشتک جه فهم نکرن دورش لحوالن خواه وگریا و گوت حوالنو قدما متونه که ام خواه مجول بکن دوی ام بلز بچن نها تمر آخا لبندامه روز نویس که منه خوشکوک پشتی گوتنین دورش من پیزانی که از با آوه که چومه لسر دورش عفدی دورش خورتکی به بجن و بال بو پر بده و چلنگ بون حوالین وی تف چون سوار هسپین خواه بون دورش جی گما هسپ خواه گرد آنی لبا منو گوت کچکا دلال ام تتنین نهیلن لور تو جی بمره وره سر اول وی سوار هسپی خواه کرم بدوره بخوا سوار بو از لپشت وی بوم من دبر خود گوت که دورش ناوی هسپی تا حدبانه نوسا وی گوت وی کچه تو ناوی هسپی مشکوت زانی؟ از کنیامو مگوت ناوی هسپا منجی حدبانه دورش به سکن هسپ خود آجود و حوالین ویجی لدو مد هاتن ددمه که کرد ده ام گهشتن جه که کلوور گلک کون هبون دورش هسپ خود آجود بر در کون هری مزن کسک لبر در کونه تنبون لگاوا ام کتن هندر کونه مدید بخاصی 30 میر لبر رونشتنه وقت ام کتن هندر کونه دورش به حوالین خواه سلاف دان وان و دربازی هندر بون کاله کی روسپی لسر دوشکه که گلگلی رونشته بود روزنویس که منا شیرین گاوا هم کتن هندر کونه من پی زانی که اف کونه تمیر آخه یک کال جی تمیر آخه بخواه تمیر آخه سلافن وان ورگرد و گوت هون بخیر آدنه امل بنده و بون هی 10 دقیقه سر ده نبهری بو کچکا پر رند و بدو ده دستن و ده تپسیه قهوه هات هندر من زانی که او جی عدوله چاوین من مال عدوله تپسیه قهوه لحمو میرن ورگران لی کسک فنجان قهوه هل نگرد حیا دور هات دورش فنجان قهوه لسر تپسیه عدوله هلدا لناف چاوین عدوله نهری و بجاره کی ده وخار دور فنجان والا دانی سر تپسیه او گوت میره من امش بو شهر آماده نه و بشونده لعدوله وگری گوت عدوله ما اف کچک لسر ریا خودی تو آنی ور از وی امانت ود کم حیا کو از ودگرم تیم پشت از وی ببم مالا خاله وی عدوله دست من گرد و امج کونه درکتن ام به هفره چون کیلره گلک جن هبون لور جبو میوانان خوارن آماده دکرن عدوله لمن وگریا گوت کچکار رندگ ناوی ده چیه من گوت
navê min Xece ye. Edûle got: Xece, dewrêj telkû û çawa dît? Rojnivîska min a delal, min bi kurtasî çîroka xwe jê re got. Pişt re min pirtûka dewrêşê Ewdî nîşanê wê da û min got: Di vê pirtûkê de evîna te û yê dewrêşê Ewdî hatiye nivîsîn. Ji bilî evîna we qala qehremanîya dewrêşê Ewdî û hevalên wî jî dike. Edûle heyîrî: Ecêb ma! Çavên wî beloq bûn û bê hemdê xwe got: Nalê. Min got: Ji min bawer bike ev pirtûk 300 sal piştî we hatiye nivîsîn û ez jî ji serdema 21 hatime vir. Edûlê pirtûkê ji destê min girt, hinek lê nihêrî bi dû vir e got: Di pirtûkê de çi dinivîse? Min got: Di pirtûkê de tê gotin ku keke dewrêj û hevalên wî li hember dijmin berxwedaneka bêhempa dikin, lê di dawiya şer de yek bi yek têk diçin û her yek ji wan dibin lehengekî binav û deng. Hê gotin di devê min de bû, bû şehîna hespa. Şehîna hespa. Ez û Edûle derketin ber derî, me dît ku 12 siwarî li hespên xwe siwar bûne û diçin şer. Ez û Edûlê çûn, me xwe avêt ber hespê dewrêj û me bi girî got: Em hêvî ji we dikin hûn neçin, dijminê we bêbext in, hûn ê têk biçin, neçin, neçin. Dewrêj li Edûle vegeriya û got: Edûle, min kirasê qehremaniyê kiriye stûyê xwe, em ê herin û em nahêlin ew bên ser axa me rûnin. Qet netirse û li benda min bimîne, ez ê sax û silamet vegerim bêm. Me çi kir û çi nekir, me nekarî ku em berî li wan bigirin. Wan hespên xwe ajotin û çûn. Me dest bi girînê kir, Edûle li alîkî digeriya, ez jî li alîkî. Çi qas sewta me hebû, çi qas dengê me hebû, em digeriyan. Ez bi dengê girîna xwe ji xew şiyar bûm. Gava min çavên xwe vekirin, min dît ku kaloyê di otobûsê de bû, li ber serê min sekiniye û dibêje: Xecê, Xecê, çi bi te hat, tu çima digirî? Derabe ser xwe, vaya otobûs hat, hemû rêwî siwar bûn, bes ez û tu man. Rojnivîska min a xoşewîst, xewna min dîtî gelek bandor li ser min kiribû. Demeka dirêj hê ji hêstir ji çavên min dibariyan. Ji rêwiyan yekî got: Xalo, ez bi qurbana te, tu dîsa kilama dewrêşê Ewdî ji me re bêjî? Kalo dest bi gotina kilamê kir, bi qasî saetek şûnde em gihiştin wêran şarê. Gava em ji otobûsê peya bûn, min dît ku xalê min û hedban li benda min in. Bi nivîskariya Yasemîn Elban xanim, Xecê li dû dewrêşê Ewdî vî awayî bû, xweş nivîsandibû, destê wê ter be.